U svakodnevnom životu ih ne primećujemo, ali kada padne kiša one su nam neophodne. Odvodne kanalice. Bez njih je nezamisliv moderan život. Firma Ako već 70 godina proizvodi odvodne sisteme u preko 40 zemalja širom sveta. Na domaćem tržištu ih pratimo već 14 godina. Ako sistemska rešenja imaju dvojnu ulogu, kako zaštitu ljudi od vode, tako i zaštitu vode od ljudi. Samim tim neka 4 principa Ako firme obuhvataju sve proizvode koje Ako firma proizvodi. Collect, Clean, Hold i Release. Sistem odvodnjavanja se često doživljava kao neophodan element, tehnički deo infrastrukture objekta i nešto što je u potpunosti funkcionalno. Standardi i regulative postavljaju jasna ograničenja u ovoj oblasti. Iz perspektive projektanta, sistemi odvodnjavanja su prateća oprema koja odvodi vodu i druge tečnosti sa površine. Ako nudi rešenje za ovu primarnu namenu sistema za odvodnjavanje, koji ima veliki uticaj na bezbednost i funkcionalnost svake površine. Osim velike palete proizvoda, ono što je snaga Ako je i tim ljudi. To su veoma kvalitetni inženjeri građevine, mašinstva i arhitekture koji svojim znanjem pomažu projektantima kroz sisteme obuke i izboru pravog rešenja. Prilikom ugradnje kanalica važno je da poštujemo šeme i uputstva kompanije Ako. Pre ugradnje izrađuje se betonska osnova u koju se buduće kanalice smeštaju. Kanali za odvod mogu biti od polimer betona ili kompozita, u zavisnosti od tipa namene i opterećenja. Ovdje smo uzeli extra drain kanale. Oni mogu da se upotrebljavaju, uglavnom se upotrebljavaju za javne i privatne parkirališta, ali i za ostale objekte, kako javne, tako i privatne. To su kanali od kompozita, odnosno od polipropilena. Rade se u širinama od 100, 150 i 200 mm. Ovdje konkretno kanal koji je testiran za klasu opterećenja do C250, a imamo isti kanal sa podcinkovanim rubom koji je testiran za klasu opterećenja D400. Glavna prednost Extra Draina je što je lagan materijal, lag za manipulisanje. Ima tu šestougalnu strukturu bočnog kanala, samim tim je jako stabilan. I svaki kanali se rade kao metarski, svaki kanal ima predizveden priključak vertikalni i bočni, tako da nisu prilikom spajanja kanala nisu potrebni ti neki te elementi kada kanal dolazi pod uglom od 90 stepeni. Kanal ima i nožice koji su jako korisne prilikom ugradnje. Kada se kanal postavi u beton, sprečavaju isplivavanje kanala, pomažu dobro usidrenje. Ovaj kanal ima veliki izbor rešetaka za pešački saobraćaj, onda za kolski saobraćaj, i rešetke imaju veliki izbor materijala, pocinkovane, plastične, liveno-gvozdene, čak i inoksne, i ako ne vodi samo računa o kvalitetu svojih proizvoda, nego i dizajna, tako da smo dobitnici za pojedine rešetke, veoma značajne nagrade u oblasti dizajna Red Dot Award. Sam sistem je jednostavan i lag za rukovanje i u svega par poteza se montira. Prilikom kupovine dobije se jasno uputstvo za ugradnju. Pošto kanali stižu u dužini od 1 metra, produžavanje se radi veoma jednostavno. Žlebovi se spajaju sa 3 tačke pomoću 3 klipsa. Vertikalni izvodi se na licu mesta mogu izbiti baš tamo gde su potrebni. I kada postavite svoj modern, ali siguran sistem odvoda, rešetke koje stavljate mogu u potpunosti dizajnerski definisati vaš dom. Što je još lepše, rešetke možete promeniti ukoliko se oštete ili ako vam dosade, pa želite novi izgled ispred kuće. Ako je do sada bilo nedoumice, više je nema. Funkcionalno, lepo i lako. U sisteme Ako.